не, онда те почне испочеток те почне. То потомство. Keve birinci prvo Ademe, o Adem aleyhisselam. Taro Adem aleyhisselam, Resulo Nuh. Akla sa porodicite, sa familija koja, sa Hanul Lankriselo. Pa posle Taro Nuha volo Ibrahim aleyhisselam, o Ibrahim aleyhisselam, dikali. Kana Kotari Kloli porodica, vola Taro Jakupi porodica, Imranova porodica, Taro Jakupi, Taro Jusuf ili Kastara vola. Taro Jusufija vola Imranova porodica, dikali Taro Ibrahimija vola Isaku Ismaili, o Jakupi, Taro Isakova vola o Jakupi, Taro Jakupija vola o Jusufi, Taro Jusufi Resola i porodica Imranova porodica. Sa džinatele džio Isa aleyhisselam. Olem birin gelen penula nad svetovima. Ja. Otriandu startu aeti sopenula. Oj, sam mrzinava kakve da vola manga kjare. Dikali saj jek palo ja verbi čalde itanine. O potomstvo itanono jek javerestar, znači o lende gelu isinsila, o poslanstvo jek palo jekalo, tar jakaja porodica. Svatineli? Jaknate diklem isinsila o pekameru Mohamed aleyhisselam, kotara vola. Ko Kurani na neamen isinsila, na neamen. O Mohamed aleyhisselam kastara vola. Dikesar su dolale o raspored kokova Taro Adem, Nuh, Ibrahim. Neli? A od duito dijelova Kerola penula živinen pokornost, ko pokornost se devleske, mameren nisar osim sar muslimajna. A kana Jusuf sura potvrdinole Jakupeske relafija. Neli som klaleske amaneti, iskažinolo do amaneti, dešu duišelu jek, neli. Dešu duj, Jusuf sura 101 je. A kad te potvrdinolo Jusuf, 50 lafi. Znači, sarine vakirge. Neli koji Isa aleyhisselam o havaruina suitanine, olada vakirge, dobro svedokao дека се мамен муслимања, нели? Значи, са потврдинена, сара леа гер потврдинена лафи. Гер темера нисар осим сар муслимања, нели?
ali za žala mena vtive od Visalem konesale sekte. Ema keramgia misma kava. Ja. Вернико или јавер чане шајтева кералеске тове праведно, нели? Ja. Мора тове праведно тове, те поступине праведно те верујне, хем тове муслимани, не? Аллах каква родула таро муслимајна, тол праведно. Шајте тумачено лафи, ака на муслиман значи нола праведно тове, значи искрено тове, искрено. Агјаро Јакупи да пења товен искрено, о Јусуф да пења, керматаро кола искрена, нели? Дојтано. Ама, џанали соске, дик, шурман. Џанали соске искреност мора тове. Соске искреност праѓа удара. О Јусуф алейхиселам сосине искрено, саби титула добинола крали после кој Египат, нели? Сопеноло крали викинен манге околе искрено сојтано. А Јусуф еске вакило искрено. Олескерон искреност, ангеле джио крали товол баш во Египат. Праведно, значи морате вакере и правдина. А ѓаро Аллах да родула миндар това праведна емо чачипете вакера, нели? Едино муслимани шајтове кога киргјано чачипе праведно, искрено тове, нели? Сака да секте сој, нели? Мешимојтан оно лиленцар мешиме, ема те шајте аракео вајбе дајма ѓар тикловеа брелтаро искреност, нели? Али окуранитан, но Аллах потврдинува дека окуранитан оно чачут, но дека охо вајбе лестар тано будур лестар нели до будур. Сомангила калетева кирлавинге, тела окурани, хем искрена кова само агјаре. Соске мена џанава Манушкова со сине прие, хајте пена 30-40 година напал, или 50-60 година, нели? Или шел беш напалал, мена џанава саво синеов, дали ов искрено киргја лапи, дали ова ја, емодва, мана интересинува ме, рати баш ко беко дава киргјума, како хдјума речка.
калави на керетари оти. Насо паравеа то шеровет. Нели Аллах вакири туке нарединитке од ламануша со сине, не станинге, на не тове пушло. Ту палем леа, ленем голен горолафи кере. Само користи се ту пенало. Наместо те бешате дикату познања маре господаре, која маро господари, аме нека бавина мен манушем цар која со Аллах пенола ми се корисна не то от мене. Ниту мена не тоем пушле оленге, ни олана не тоем пушле туке. Па ме че ти навакла лила Андре не булоза кате, па ну булоза, оке не булоза. Мачи ти не мукодло, ако мислињато дека не булоза това, мукали некаске одлали лале гарилен ко право друмо. Сватинели? Топинула Аллах, ма козом туте мангету путинелен ко право друмо тука нашту путинеа, никас. Ало, мазадине манушен, муклен кајверу нена аценека бешен, тројтано ното помине, солеа. Па кура не то помине, на тева керелешке ту акава следине, набе мопа. И сија ете, и си кереатке то дерси, ен кој кашунол, кој гералока харавол пигер. Аште ти кав некој камера надола. Амо, брачети. Ајде. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam, bracet. So Kerem. Ништа, брат, керам ги се беа лафиту. Me Kerem Puskavić. Ај. Абе, Ne bu kaleme? шунгюм на кля. Oya be o. Коме ке били на кля види. Па и ситу ли кола коре фетија коро Facebook те дема. Не, ту ќе објави китапи. Нола пепе камбереске. Со те керо пекамбереа кале китапеа. Те судине манушенге премодова саро Аллах си каволату. Ја Мохамед, судина кале китапеа премодова со Аллах си каволату. Нао мануша со си кавенату. Ту судина калеа со о Аллах си кавиту. Е матове о заштитнико о коленгоро со издајнена. Мау заштитнико ленгоро со негиринена тут. Ола како шентут, ола кабречинентут. Разнолафија кашуно еленда. Али ту маудустанин таријакеа објава. Ту наставен те викине еманушен, хем овту честито. Честито тове, а гјар сар сојтуке наредимо. Мателе ко обсир ленгере желе. Ленгере фантазија, него ли вакер ленге. Ме верујнава ко свако китапи која со Аллах објавинола. Мангејтаноно наредимо, те успоставинав и правда машкартуминде. О господаританоно, амаро, хем тумаро господари. Олеске припадинола,
Амин ге припадинало од ова со амен кераја. А тумин ге припадинало од ова со тумен керена. На не промена машкараменде хем туминде. Соске на не промена машкараменде хем туминде, соске свако групација, свако не групација Аллах какедола којек тан. Кајтан он дова тан кет киранамен ко амаро Господар. Свако која со пенгјапеске групација на не ништо одвимо аминдар. Саринено Аллах какедол. Дали ова киргјапеске сунија, дали ова киргјапеске шија, дали ова киргјапеске сунија, на не разлика кова ке диме сари некојек тан кет киранамен ко амаро Господари. На семсине ли честито, сар со Аллах наредин гаминге, на пелемки тоуба, хем това, честито, онда камен прелазингемо границе ечачи паскере, хем амен нашаваја и правда. Аллах Джелешану ки сура Худ, шелде шудујто ајти пенола, обчачи паскеди чолодова со тумен керера. Околајтанено околакола со шунено ховајве. Лена песке од ова со Аллах забранинола. Па пенола кола вена тунге. Хем тумен судинен. Вакерленге. Ако тумен тумаре пике иранена олендар, Subhanallah, Allah ne karakona. Penala men çaçi paske epekamberen bir çalgemlen hem dengemlen jasno ajetija. Akala ajetija ule ko kitapi. Која китапи бешола и Терезија и Вага бешола, соске Вага. И вагајтани праведно, и вагајтану на Кур'ани. Праведно те судине солеја, Куранеа те судине праведно, аки вага кајтан. На не вага ка чопе, те телја ка меринопе. И вагајтану но Курани со очачипете, теле очачипе таро, аква Курани теле очачипе. Кисура Марич, 33 ајти пенола, олајтане на окулакула со сведочинена истина, очачипе сведочинена, очачипе. Хемо Аллах нарединула кја кјас, кисура Бекара, со наредини пенола, мамешинен очачипе ховај баја. Магаравен очачипе свесно. Джанена дека од два точно, али очачипе не гиринена. Соске не гиринала пе очачипе, значи мануша и силен користар од ова, морате не гиринен очачипе. Акја ѓаро Аллах Джелешану објаснила пралялен, Амин ге те на залутина, ама да нема ге никој криво.
со амен манкаја харичкани повишете залутина, нели? Него ли јаке која кава право жумотеджа. Со пенула панда Аллах Джелешану, со си кавија мену Аллах. Ајде дека Кисура Джазија, оевтато ајти вакерола, тешко коленге со нон-стоп гаравено чачипе. Ако гаравало чачипе, о мукјулапе кој баро грево мукјулапе. Тешко коленге кола со ова вена, емсар со требно на вакерена. Кетка вакерен и правда. Агјар вен, правилна ковен, а управедно манушакара кен излаз. Аллах си кавјаме на кавако Курани фалјале. А со керамен еховај баја, па уништина е коркори амен уништина е. Теновол Аллах ескоро рахмету прамин де Аллах не каракфила. И тако дали, себо бирум кер лапши нешто прво. O sebо да ќе лулаки кам кахро Куран кашна. Со керамен бебе. Kerem canlı ko TikTok ya Kerem. Sa staro šerijace o imansko šarce kaperace. Ako. Nave pa je Robert Seker gemo. Sto jedan na 101. To je jedan.
Шај правдото ќе чамијате се во. Правдото те изгледате. Сопенува ко 101, о тумо господари. Ти си ми заиста дао уделе у управљање Египтом. И научио ме тумачење догаѓаја. О ту кога со створињан о небесе ми пу, ен поделињан, tu si anu zaštitniku. Tu si an mange najpaše koa sveto. Koa sveto, hem koa hireti. Lemi duša, sar teljoli duša le skrivo Isus, sar odinga celopi duša le skrivo. A ѓартеле ми душа, со ми душа ко вол покорно само туке. Чи мамашкаро праведно, машкарте праведно робија. Алеким селям ехли Куран. Јусуф 101. Кој ден ѓале ту правдинол са Египат? Каскири волја сине? Аллах ескири волја сине. Кој си ка ѓале те тумачиноло суне? Аллах. Од долескева керола, од тукова со створињано небесе ми пу. Ту си армо заштитнико. Кјали? Од тукова со створињан, о небеси, о створители, е небесакоро е ме повјакоро. Пенула ту си армо заштитнико. Хем ту си ан најпаше коа свето манге, хем коа хирети. Хем леми душа, а каја душа која тане ни покорно само туке. Шуон сармолингја, е Аллах е телюли душа лески. Леакаја ми душа, со акаја ми душа и тане ни покорно само туке. Хем чи макај, машкародлао праведна. Суманго Јусуфа калеатева керол. Лей сура дешудуј, дикакана. Дешудуј пиндуштар, таро пиндуштар чео пиндушо. Каљо. Аллах ескри волја сине, хем керкергја дова, со онда ко влади ко владарјак на катеви кинолале. И влада рече, доведите ми га, узечу га у свој свиту.
И пошто поразговара с ним, рече му, ти ćeš од данас код нас утјечан и поуздан бити. Пинду панчето сопјанола, постави ме, рече, да водим бригу о товариштама у земји, јас сам заиста чуваран и знан. Пинду Шаулто сопјанола, и тако ми Јусуфа дадосмо власт у земји. Дали сопјанола Аллах. И тако смо ми Јусуфа дадосмо власт у земји, борави онде где е хтио. Кога сако там боравин ја, ко те собут пашео Аллах таносине киресте. Мило своју ми дајемо ономе коме хоќемо и не допушќамо да пропаде награда онима кои добра дела чине. Ево ти. Дикеа? Потврда печати Баум, дика кана јавер превод сопјанова. И кралј рече, доведите ми Јосипа, учиничу ga својим посебним човеком. Када му е преговорио, рече, од данас надале ти си особа од авторитета, дикали? О искреност, сар муслимани. Сопјанова, тусјан, мануш, право муслимани. Хем, аква искреност тро, авдие ангјатут, каква степен, амен толамен поверене у притуце. Пинду паншто сопјанола, емо Јусуф алейхиселам вакеролава. Поставин ма, кија каја пув те владинав, е пувјакере барвали паја. Солеа, о Аллах со дола о рахмети нели, со бајрола ки пупинола, поставин ма, те владинав, а калеп пувјаја. Ме симо два су каракавла, хемесум баше од вас способно. Пиндушоп сопјанола, емаќа ѓара мено могучингеме Јусуф еске алейхиселам, те доресол кој е кшужо положај, ки одја код лапувја, шајне те селинопе кај мангела. Амен даја о благодата маре каске сматринаја дека и таноно способно, нели? Даја леске око леске кога амен сматринаја дека и тано способна кале букјаки. Ема амен од овашка керол од ја награда кадолпе леске, каске кадолпе, свако неске кога какерол шукар зелја, нели? Кет кадика киранаме кисура Јусуф, пинду пант, што а те дека Јусуф алейхиселам родингја таро крали. Те доле титула, то вол шефи тари ризница, таро благодатја ки пум, нели? Ама, денгјале, насамо баши ризница тол крали, него ли денгјале крали то вол баш особукја. Од долес где на која етикет кале,
78, нели? А Савкингева керпе Светцо, нели? Светцо. Акала, аетија и си исто копрешно да лила. Значи удо со крали, цело пувјаке. Не само долески, него и цело пувјаке. И сили потврда ко Куран, но ја. Кет кали сура дешуек шел дешу панч, Субханаллах, и стрпли буди, Аллах доиста неќе ускратити награду онема кои добра дела чини. Така, стрпливост, тане ни јек награда. О стрпливост да перула кијек, којек шукар дело, нели? Ке домануша ула стрпливо. Ајде. Аде покорна душа. Абе покорност и не. Соске Јусуф алейхиселам никад не говаѓа. Ја ме халилунту ту читингјан леми душа кет кол покорно. Па Јусуф ескерин нон стоп си непокорно. Оптаро тикнепе си непокорно. Одолеска вола леске, нели, биринолале Аллах. Соске лескро искреност. Искреност си. Тикја, искрено вакер, јама никој на верунгели, чи геле козат. Сабрлимо, искреност, саси некој Јусуф. Ја. Ја гјартрен на мендатова стрпливо, очаче пете вакера. Те паке. Акала букја, те новолту, шали тове муслиман. Тај саки бајм. Као керамки само муслимајн, али нема шанса. Нели? Морам опрал суске, џанеа суске. И дујнејтани ни перди проблемија. Таро на џанеа сави страна ка ресулту проблеми, дали таро чаве, дали тари тромни, дали тари фамилија, дали таро мануша вријала. Свугде таро но проблеми. Ево долеске пенула ко свако проблеми ту сабари икер, стрпливо.
Соскади. Една кана ти клон некој тутете ако шолце во тура фали како не. Саве муслимања се момент. Која ако шола шали муслимани тоа? Джату шун то доле манушен дактаро ислами керолат ке лафи, пред тога о сабриле скоро сараф пура патингај манушен и после таро шунле таро кураните керо лафи. Хајде ле сура дешутуи шелте ди касо пенола ка тако интересантно е. И он родителе своje постави на престол. И они му се сви поклонише. Он рече: О, оче мој, ово е тумачење мога сна, некадашног господара. Господар мој га е испунил. Аллах е био добар према мене, кад ме из темници избавил и вас из пустине довео, након што е шејтан измеѓу мене и браќе мој био раздор посијал. Господар мој е заиста милостив ономе коме он хоче. Он заиста све зна и мудар е. Ајте кера халеја ката Аллах. Олафи сежда канакате. Олафи јербо пенула уздигао е оца и мајку своје престоле. Воздигна педадем педјако по престол. Поклонингепе леске сарек знако поштовање према о Јусуф алейхиселам. Па о Јусуфива керола о тумодат. А кавајтано но о резултати башомосуно која со некад санин ѓумле. А кава суно му господари кергјале товол чачутно. Кергјале чачутно му господари манглеа. Соске кергјале чачутно. Соске о Јусуф алейхиселам се не предајмо о Аллах еске. Hem o Allah sine şukar premo o Yusuf aleyhisselam
Пенола. Чунакана. Кате дола уздиго оце и мајку у своје престоле. Ко попрост, значи ке одја позиција ко те со синео, чи ќе педијаим, о Јусуфи Агјар. Тамам. Акана. Поклонили се, нели, Јусуфу. Али таросаво разлог. Сар поклонин гепелеске. Јек пример, са со поклонинола пе о ками, месечини, планете и пруво звезде, нели? Аке Агјар олада поклонин гепе. Сежда. Па суџуд, сојтанени суџуд. Али те дика точно сар. Калај сура де шушов сарандовто. Зар они не виде да све оно што е Аллах створио сад десно, сад лево, пружа сене своје Аллаху послушност и да е оно покорно? Шо не? Напелеола ко суџуд, него ли сенка ленгери пелико суџуд. Сиене, дикја ли зопинула? Сиене и сенка ленгери. Ја. Леј сура дешу 3, дешу 5. Аллаху се покорава све што е на небесими и на земји. Хтели, не хтели, а и сене него нихове ујутро и сумрак. Чали? Ту сјано дова со перавеа ти сенкада, хем сабале, манге на манге, ако ту на мангјате ове покорно, али ти сенка и танени покорно е господарески. Хајловеали. Манген на мангено сенке, о ленгере пенола, хем сабале, хем навечер перена. Ака нај сенка и танени бари махана мокра. Па интересантно е там. Сумрак део, сумрак. Сумрак тано нора кјате. А кава покоравање таноно, перола исто, колафи послушност, тоа е послушно. А ѓардада
покорен гепе Јусуфевски чане, со ко послушност, нели? Те потврдино од ова, ајле и сура бишудуј, дешов тото ајети, пенова. Зар не знаш да се и они на небесми, они на земји Аллаху клањаат, а и сунце и месец и звезде, и планине и дрвеće и животине, и многи људи, а многи и казну заслужују. А кога Аллах понизи, никога не може поштованим учинити. Аллах оно што hoće ради. Окланибе туке етано нојек послушност. Ако ва керате кланинетут на значино доате переки пу, нели? На. Неголи клањај не лафи послушно, соске, o Allah naredinge kameske mesečinake tengalen jegbuti hemolajtano neposlušno je mi kerena pekodeava poslušnost, neli? To vol primjero kam neposlušno je Allaheske. Suka kerolo kamamica. Ka pekjarola men saro bakrok iskara so pekjola garka pekjola menda. И месечината но послушно е Аллахеске. Никада мен парно дивена не те дика или кало диве. Пагяро планине о кашта, о животинете но мен послушно е Аллахеске, те бешен килескри наредва. Па кајша мен живи неолендар бе кавен ка растуринена мен кахана мен са. Царине Аллахески кланине напис, царине и танене одолеа со послушно. Ама соске на нелен слободна воља, мену мануше едино на сем послушно е девлески. Соске, едино аминге денге од ова манети со лелемня од ова манети со слободна воља. Сватине ли? Ака но манушкова на непослушно Аллахеске е по горетано нем тари животина, им горе таро кажда, таро камда, таро. Мапуч. А савко мануш мапуч. О кашле стар пошукар. И животина пошукар леста. Сам написа. Ама саринета не покорна. Одолеске пенула. Покоравајте се Аллаху. Покоравајте се посланику и вашим препоставници. Од ламану шакола сошунена само е Аллахе. А савкен тремнуте, а савкен ге трем тоа е послушно. Покоравање значинула тоа е послушно. Кој та не кола со
Шунена е Аллахе, акја кламану шакула со представиметанено очаче песо вакерена, ем кола со покоринена песаме девлескере лафеске. А кале манушенге тове ту покорно те шунелем. На нарединицу ке Аллах, околе представниценге кола со парамиза вакерена, кола со на не прво ла покорно е девлеске, свати не али? Але о мануша со покорно, којта не? Улема. Ако? Улема. Ако керена очачи пела фитаро Аллах мекува покорно ленге, кашунавлен, джанеа со калбеа кашунавлен. Али, ако и клона вреалтаро Курани, ондак, ајде мопал ту селам алекум, ту насјан, о Аллах со пенодула препоставниме тумаре. Ту на переа кате, ту переа ки категорија ховавне, соске, о Аллах нешто забранила, ту дозволи неа. Ту насјано да препоставимо, ни нашти тове. Свати не али? Алейкум салам, салам Селам алейкум абедин. Селам алейкум али. Салам алейкум. Отвајтано со манушана халона. Покоравајте се Аллаху, покоравајте се посланику и вашим препоставницима. О препоставникот трона сминула те ховаво. О препоставникот нас минула парамистева керол туке. Со, па пенула, ако се не слажете, обратите се Аллаху и посланику. О Аллах какате долама дозвола, ако на керена лафисар со требно, на требно те веруњаволен, не морате веруњавлен, кај ранама комо пекамбери, ки ранама комо Аллах. Насум дужно те шунамлен, ако осетинава ховајбеленде, осетинава дека циденама таро право друмо, но Аллах нарединема гиранту туку Аллах ерко пекамбери. Те дикава кале пекамбере да врел таро Курани ти клол, нели? Сар су и клола, амен авдиси амен дуј пекамбера. Јек пекамбери таро Курани, јек пекамбери таро хадисија. Ме таро хадисија кале пекамбере на пенџаравале, пенџараве пекамбере таро Курани. Меја кале пекамбере слединава со ико Курани. Сос каква пекамбери со ико Курани никад на ховавола манде. Сватиня ли бути со јака? Наќе попрепоставиме. Ако сјан ту следбе никој пекамбере скоро. Па каја пракса кале саро пекамбери со икергеј пракса. Опоменге манушен солеа. Куранеа. Па опомин бе ту да права. О, мопра.
O muko dla lafia, sevo dla lafio manušaro vena kjerena. Ne interesinala mene manušengia men. Muko do vero, so mangena kai mangena ne kaverunena ne odja mare butite amente kaverunena so kjerena. Ola lengiri butula kadenje vapi kosudno dive. Tu kjertaro kurani lafi. Manglene karoven, mangle materoven odjana ne amare buti. Odla manuša sine ne staninge. Amen, a ne to odgovorno lengi. Amen, morate vakjerova hako sarbešula kukurani. Hemo od ova. Te džana soj poslušnost, te džana soj pokoravajne, te džana soj akava. Mane manušenge ne interesinula te mangle ko bar, ko kaš, odjana ne mi buti. Te povedinama lengere željentaro, lengere želi te manglene kaveruinol, ki majka Marija te manglene kaveruinol. Svatinajem da nema buti lengoro lafite lame. Ne interesinula ma ne obava sova kjerge o lendar so kjerga. Svako džanula podersite kjerol, svako džanula pitemateljo. Mesume kasavko, suna mangava, nika skoro verovajne to pravdinav. Sar mangela neka veruinopeske, mislinula gjarutano pravo drumo kod dva verojbe neka veruinol. Allah kak je dolamen, heme sunen, heme šien, hem evehapjene, hem akale, hem okole, sarinen kak je dolamen kojeg tan, ko sudno diveka vola minge sudimo. Pa tad kad i kako i kako dženeti, da li sunija, sufija, vehabija, ljakava. A mena šti ništo te vakerakan. Soske Allah dengjatu slobodna volja, kaj man šajte verune. O Allah obećingja peskena kazninola tu takate. Ama ka kazninol tuko ahireti. Sebo to araklanto pravo drumo o Kurani. Sledinete pekambere taro Kurani. A čop tuke ate. Mame šin tu te averenge kaj so verujnena. Na ne ti buti odije. Tu akalea, lelan akava, akalea mer. Mamer nisar osim star muslimani, Allah sopfenola. Mamer osim star muslimani. Iker tu o Kurani sova kirola. Okovara klja, po verovajne, po pravodrumo, ko Kurani, ko pejkamberi. Akate, okote, agyar terin tuke, mamer nisar osim sar agyar, sar sara klano dva to verovajne. Mena štiklu ove manušenge te sudina, vej, dikhenco kerena tumen, akava, dikakova sova kirola, ne. Тук на не право дендоте судине. Ту преко Курани требно аке преко то терси те опомене. О Курани таноно опомене манушеске. Ту морате трудинету то ве дживдо Курани. Соске Аллах денгјату туте кере лафитаро Курани. O Kurani na štikerol Allah, čo ska dva mrtvo predmete. Ali ako tu novea dživdo Kurani, onda ko Kurani na štite džal ko manuš džeo manuš, em te vakeroleske prama čitilma. Agyar pekambereske ko vaktina sine Kurani, ovsine dživdo Kurani, Обсине опоминителе манушенкоро, кети чола моправ. Ту су планинету такалеске. Сиде тут. Тико Аллах совакерола. Акава. Пашунгя окей, нашунгя. Муклебе, сопинол Аллах. Амена бичалгем тут те чувари тове туоленге.
чуварили туку ве манушенге кога со негде панле по имани, хем туа кана тикловете пагелен горо имани. Па кој си анту? Шајов грешка керола. Шај палем на керола грешка. Котар туѓане. Шајов Аллах ко простино леске. Мајклов те судине никас. Читим туке од ова со Аллах наредини туке, о закони, баш од дин ислами, ти вера соле усавршингјале о ту господари, сад док набичалгја туке о Курани, савршингјали ти вера, наси не савршими ти вера, али ти вера савршингјале Куранеа. Ако мангјате пенџаре ти вера, од дин ислами, лео Курани упознаен ти вера, те упознањан ти вера, онда ку познајте господареда. Аке акава, аведин селам алейкум, али селам алейкум, бујрок керен лафи пралјале. Тема на неамене сави екстра кана, нели? Амари тема и тани увек таро Курани не савети и тако дали, нели? Аха. Selam aleyküm Cüklümen de. Cüko sebe cüko bitini. O geç tardi be. Abedini керола лафизлеа пано ковале скоро микрофон. Опала и си ту право, ме Си керам да лафи двата пијат. по микрофони. Керен Аке сопинг. Абиджум бека. Салам алейкум, кадри. Алейкум селам. Менге, салам алейкум, те гостенге. Знам со и тема, само шуна век баш Абе на неамен тема, џането, амари тема таро Курани. Tamam, dик мету осушинапе.